BALTHAZAR ubu niwe tuje kuvugaho, umwami w'abagore. BALTHAZAR umwami w'amavideo y'urukozasoni. BALTHAZAR legend in sexual content. BALTHAZAR ubu izina rye rikaba ryamamaye, gusa umugore we ni igikura nkota. Umugore we akaba we yaje ari rurangiza. Umugore nawe akaba yashatse umupfubuzi uzi gukubita ikibuno akakibabaza. Ubwo mwamenye icyo nshatse kuvuga. Akaba ashatse umupfubuzi w'ibigango nkanjye, uzi gukubita icyo bita imyanya y'ibanga akayibabaza, ku buryo BALTHAZAR azarinda ava muri gereza afungiye, umugore atongeye gukenera umugabo. Muri make yamuciriye rimwe inyuma. Urumva ko nyine ni umugore utegura byatari. Ubu rero BALTHAZAR akaba nawe mbese nta kuba video y'umugore we yagiye hanze bisa nkaho nyine nawe ntacyo byamubwiye, kuko we video 400 kandi z'abantu bakomeye, abagore ba ministry, abagore mushiki wa perezida, mubyara wa perezida, ndetse n'inshuti 15 za murumuna we w'umukobwa, ndetse n'umugore wa pari we, umugore wa pasiteri wahasengera, ni birebire. Ndetse n'uwo murumuna we yariye yari pasiteri ubwo yari mama pasiteri. Urumva we n'urundi rwego, ariko umugore we yashatse imbobo, umuntu ukeneye amafaranga araza aramurongora birarangira. Impamvu ngo iyi video hari agasore kitwa Kasuku kinda, amabere, ibibuno, ibinure, urutwe, ibinwa, ibitama, kashatse kwigereranya n'uwitwa BALTHAZAR. Ariko naje karavuga ngo Jessica mipango ngicogere mu nkuba umwami w'abagore. Aya icogere mu nkuba twakibonye, icogere mu nkuba twasanze ari BALTHAZAR. Umwami w'abagore twasanze ari BALTHAZAR. Ngo kubita nginyi ngo gatabura, no, BALTHAZAR twasanze ari we mwami w'abagore. BALTHAZAR ikindi kintu kiri gutuma tumwita legend, buriya umugabo ushobora guhuriza abagore 400 mu cyumba kimwe, umwe ava mu ndaza ntihagire n'umurabuko. Uretse ko hari abagore bamwe muri bo, hari umwe watanze ubuhamya mu bakoranaga, bavuze ati ngewe yarandongoye numva ndishimye. Ndavuga ni inkuru sinyihererane, nzana inshuti yanjye nari nzi ifite intimba mu rukundo kugira ngo nayize BALTHAZAR yihe ibyishimo, kandi kuko niko byagenze. Ko BALTHAZAR bimwe bavuga ngo agaturu ka mbere ngo umuntu ngakora umunota umwe, ngo amasegonda 30, bimwe by'abakasuko ngo bami b'abagore. BALTHAZAR we ngo yabikoraga, yarongoraga umukobwa ntamenye ngo ni turu ya mbere cyase ne ya kabiri cyase ne ya gatatu, ko byabaga byose biyingayingana. Iya mbere yayikoraga nk'iya kabiri. Urumva ko BALTHAZAR ni umunyabigwi. Mu gihe usanga abandi bagabo bajya gushaka imiti, bajya gushaka ibinini bya Viagra, mumbabare kuba namamaje Viagra muri video yanjye, akajya gushaka ngo kwa Sarongo ngo bagutsirike ngeki, wasanga barakuroze ngo ntukidemara, agaturu kagakora iminota 2 ukumva uri umugabo, kavuga uti nagerageje. Ariko we umugore yajyagaho yigaruraga, nta mugore wabashaga kumuhagarara imbere. Kandi ikigeretseho ingeri zose, ubu byibushye agukubitire, ubu nanutse agukubitire, ubu uri hagati agukubitire. BALTHAZAR wari umugabo pe. Cyakoze ikosa rimwe wakoze ni rimwe, kudakoresha agakingirizo. Naho biravye kuvuga ngo wamuririye muri biro, ngo wamuririye he, ngo wagize ute, ibyo ntawe utabikora. Ibyo ntawe utabikora pe, ntawe utabikora. Ibyo ntibabikuzize, ahubwo bakuzize kutakoresha agakingirizo. Nabwo bagufunga iminsi 5 cyangwa se icyumweru, utange n'ihazabu wenda yo guteza imbere agakingirizo ya $5,000 z'idolari, ubundi utahe ugaruke ubakubitire. Ariko nawe gufata amavideo ubu biretse. Ikindi twagushimira, gufata umukobwa uvukana na perezida mu ndimwe, perezida w'igitugu wa Guinea Equatoriale, baramuzi ni munyagitugu, uretse ko amazina ye atari ngombwa kuyavuga hano, ukamurongora, ugafata mubyara wa perezida ukamurongora. Uri umugabo pe, uri umugabo, ni ukuri pe. Uri umugabo pe.
ugafata inshuti za mushiki wawe mutoya 15 nazo kazikubita uko zuzuye nta n'umwe uvuyemo, uri umugabo. Ugafata abaminisitiri 20 bo muri Guinea Equatoriale, abagore babo kabarongora kandi bakwizaniye, uri umugabo. Ugafata n'abandi bagore mukorana ukabarongora kandi bakagukunda bakakuzanira n'abandi ndetse n'inshuti zabo zifite. Mbese wowe wari umeze nk'umuntu, wari umeze nk'ibitaro runaka, ntabwo ari dispensaire, wari nka King Faisal cyangwa se HIK. Wari umeze nk'umuntu utanga imiti, nk'umuntu uvura abantu, abo bose ukabafata ukabarongora kandi bakishima, uri umugabo pe. Nagushimye cyane kandi nta n'umugabo utagushimye, nta muntu utari kukwiyumvamo, uri umugabo. Ahantu hose bari kukuvuga BALTHAZAR yabaye BALTHAZAR, nta n'umugore utari kukwifuza. Havuyemo abo dufitanye isano nibo biyubashye, nta mugore utari kukwifuza pe. BALTHAZAR uri umugabo, uri umugabo pe 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 pe, uri umugabo nabishimangiye. Iyi ni Nitwa Media rero. Ushaka gukurikirana ibikorwa kora subscribe, ushaka kubikurikirana byihorere. Ciao ciao.